Europe is back. Europe is the future. Vive l'Europe. Illum huwa il-100 jum minn meta Roberta Metsola ġiet eletta President tal-Parlament Ewropew. 100 jum minn moment storiku għal Maltin u l-Awċin kollha. 100 jum li kienu impenjattivi ferm għal Metsola li għalkemm ġdida fil-kariga mexxiet bl-aktar mod pożittiv u diġà wrid kwalitajiet tajbin ħafna. L-ewwel Maltija f'kariga daqshekk prestiġjuża, l-ewwel mara f'din il-kariga sa mill-1999 u l-iżgħar President fl-istorja tal-Parlament Ewropew. I am a woman from a small island in the middle of Europe's southern sea. I know what it means to be the underdog. I know what it means to be pigeonholed. But I also know how important this is for people beyond this chamber. I know what this means for every girl watching today. I know what it means for everyone who dares and who ever dared to dream. F'intervista mal-ġurnal influenti politiku, l-MP tal-Partit Nazzjonalista kienet deskritta bħala persuna intelligenti u li diġà bidlet għall-aħjar il-mod li bih jaħdem il-Parlament. Politiku jfakkar kif Roberta Metsola hija wkoll relattivament ta' età żgħira meta kkumparata ma' persuni oħrajn f'kargi għoljin fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, il-Maltija qalqet 43 sena dakinhar li ġiet eletta fil-kariga ta' President. B'umiltà inħossni onorata bir-responsabbiltà li qed tafdawni biha. Inwiet li ser naħdem bl-enerġija kollha tiegħi f'isem dan il-Parlament u għal-ġid taċ-ċittadini Ewropej. Matul l-ewwel xhur tagħha fil-kariga kif wedet sa mill-ewwel jum Metsola kienet disposta għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti fejn fil-fatt tat diversi intervisti lill-ikbar stazzjonijiet minn madwar id-dinja fosthom fl-Amerika, l-Ingilterra u l-Italja. Dan fil-waqt li kienet ukoll disposta għal domandi minn stazzjonijiet f'Malta fosthom żewġ intervisti fuq Net Television. Li l-impenn tiegħi jibqa' lejn Malta, jiġifieri jiena nibqa' dejjem grata għal fatt li ġejt eletta u fdajt din il-pożizzjoni mill-Maltin u l-Awċin fis-sena 2019 bħala kandidata tal-Partit Nazzjonalista. Din hija xi ħaġa li għalija nibqa' noż u għalija nibqa' nuri b'rispett u b'responsabilità lejn l-istituzzjoni. Roberta Metsola kienet kisbet 458 minn 690 vot li jfisser 74% tal-voti kollha. Appoġġ qawwi mill-maġġoranza assoluta tal-MPs hekk kif Metsola ġabet aktar mid-doppju tal-voti li kellha bżonn biex tiġi eletta mingħajr dubju, riżultat li juri biċ-ċar kemm l-Ewropa kellha fiduċja fil-kandidata Maltija. Minkemm ilha f'din il-kariga minkejja l-ħafna impenji madwar l-Ewropa kollha, Roberta Metsola xorta waħda baqgħet viċin ħafna tagħna l-Maltin hekk kif pajjiżna kien l-iktar stat li żaret bħala President tal-Parlament Ewropew. Madankollu l-iktar żjara li semmiet madwar id-dinja kollha kienet iż-żjara tagħha fl-Ukrajna. Keep fighting. You are sure to win. You have the courage. Ukraine has that courage. We are with you today. We will be with you tomorrow, and we will never, ever leave your side. Slava Ukraini. Fil-pajjiż li bħalissa għaddej minn gwerra, Roberta Metsola ltaqet mal-President Volodymyr Zelensky kif ukoll waslet messaġġ b'saħħtu fil-Parlament tal-Ukrajna. Il-Maltija kienet l-ewwel mexxej ta' istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea li żaret l-Ukrajna minn mindu bdiet il-gwerra.